tiro ndumwaga wiki kai bururi wagire fiu mamundu ngicaira ari angi mundu ngiguira tha andu aria mekuria thi rwambe rakare makiria he hindi andu atatu magirwo kuria mwena wa Mathare undu ratumire minister wa interior erwo athie mbere ya kamiti ya bunge nigetha agagitariria atiriri niki kirathie kingi tondu kwi andu twaga hindi ya mirurungano ire rari kwe ya na nitukwenda kumenya andu aya meko ru minister wa interior etwo ri Kipchumba Murkomen minister erwo ekurathire atia ndanathie he failed to appear before MP saying he was in a meeting araugire mucemani ungende guthie atiriri Kamau na ni araririo haha ni mheshimiwa Mwago mbunge wa Starehe Starehe MP Amos Mwago expressed concern over the increased abductions, especially in Nairobi, which have led to street protests at the death of a man in Mathare. Eni mundu gwitwa mbunge wa Starehe witagwo Mwago raiga atiriri uhoro wa kunyitwa andu migwate ni wongererekete nginya kuragia mirurungano kuria Mathare na kurakua ningi mundu hindi ya mirurungano yo. Mwago agathie na mbere na kura Murkomen. We want the cabinet secretary to inform us and the country where these people are being held. Reke daure ate mundu gwitwa Mwago ni arera Kipchumba Murkomen atiriri na no minister wa ugitiri wa theinie ati ni turenda kumenya utwira na wire bururi kuria andu aya mari. That will prevent more deaths since people are still angry and protesting. Tondu rucio niguo ngigiriria mirurungano ire rathi na mbere na nginya gicungiriria ikuo makiria. Tondu andu ni warakaru. Taru kwa andu atatu acio raigwa gukirwo kurerwa atiriri he mundu retwo Mr. Oluoch he mundu retwo aria maragari ni kaderetwo Abdulaziz Molu, Michael Olo Osura na Mr. Joel Kariuki matiramenya kuria mari riu ri handu ha Murkomen athia gacokie ciuria ici arorio ni andu aria twathurire ri tondu abuge ni thio twamathurire ni representative a muingi aratumire PS wa immigration uretwo Berio Kipsang athi hau arero tiwe turenda we tiwe urugamirire ministry ya maundu ma thiini choka uri rugamirire to Murkomen niwe turenda okia twire andu aya meku andu itu haya tuthie page 7 arafu ri njoroga mutire thirikari no tiga itheru ni iguaga itheru ri kina maundu ni maraigua gocia ni maraigua haya okay tuthie page 7 haria kando igotire hede thirikari kugerera watho ria witagwo Computer Misuse and Cybercrime Amendment Act niraigikia ati Kamau no yukehorie mtandao waku ikoniro na mtandao waku wena ogwati kuri muturire wa mundu kana wa andu aria angi riu gwatu kama tingeko Jaji Patricia Nyaundi aramerire atiriri mutiri na hinya ucio wa guthi kuhinga website ya mundu kana podcast ya mundu kana ira tutagari tugimita page kana ya mundu ndungihinga mutire na hinya mutingihinga mutandao wa mundu tondu mutire na ke watho mutire na hinya ucio ni thirikari yerwo iyo ni self explanatory tutikwaria page 8 turugame hanini amune twicikora muno gatheti ya The Standard ri ni cia PSO wa maundu ma youth uitagwo Fikirini na Fikirini toro ne gatheti ya The Standard ni mwicirie kana mucirie ni warero ecirie kurafika danecirie Fikirini dane yerero mitigo irekirwo ngari-ini yake kuringana na gatheti ya The Standard kuratuika mwanake uretwo Ouma arara Collins Ouma Cecil kana Collins ni Cecil Ouma arara thirwe ngari thiini ya PS uyu na PS ti mundu munini njoroge mundu munene